Minango ya lelo ya ulongoni Joe Biden weza mukunda oishi Angola wabishila lelo utadedi mona kwela hatu avulu ai mukidia uteka ipululu amutambula omu twamini waishi ya Estados Unidos kifwa pe shihundu chetu hiya ni kubanda tukia lunguni iyo wala ndi mpala papela ya mboti mwishi ya Afrika mizanga la vulu mba hatu avulu akwangola ala kala hata beta kota ala kala Gilbert Yuda Conceição Ana Joyce Londrike Gelson Dala ni hatu wengi sepata onjimbu ya Joe Biden pishta kukunda Angola yene ya beta kota Joe Biden we kwe onjila pia kuya kate kubengela aishika hanji mwikizua hii wala kule mbala kwela Joe Biden na panga izua hii adi muishi Angola wenda kunda idili ya vulu ni kubanga ikalaka lukumba kubakana ima ya vulu ni nguvulu ya Angola mukiri ya kupululu hatu avulu haiku mutanesa onguvulu hii kifa pewe nguvulu ya Angola yambe kwela izua hii adi kwa tu kato kala ukala kala kikale yole kutokala matenda nguvulu mbayo kato kala wala kujidisa wewe kwela João Lourenço ni Joe Biden nda disanga ni kukunda ididi ya vulu ku nguvulu hii ya Estados Unidos shi Angola we alondakesa kwela omufundishi nguvulu ya Estados Unidos hii umangola welungolu malunda fiti mabululu mwenepe wala vange mbantu wakisangela ike atu amsola kwela nai wavange obengolo ya beta kota njimbu ya yepa yalungu ni Serafina Santos mwene diare vipi alondakesa kwela mwene wafundu omone kaiba kinene tambula kikote ketu kya mshima Oshia gola gwenda yeza ni diambu ya kwela Joe Biden yumbu muihuima kia omonza wa Angola ifwa pewa watadi kundu kate mushihundu ja Mungu